kugwatwo geni kirinteto chietu cha Weru thaithatu na aria kunthe ukethirwa uri Weru TV na Weru FM turi nagwe uturo bukigaruka na gwita digital. Weru ni tutongerete ruterero rwa mitandao. Download app ya Weru TV kana oscan QR code eze ukenere uthongi bwa Weru TV na Weru FM thimune yaku. Magita Jonthe Weru Digital neku mwago junthe juri ni ontugutikyo kigagukuruka. Kirendo aria chiao iria nyingi atongeria ba Ajamero ni bonekete kuringa thirikari ndebe na kinya kumikaria ta eria reriko. Bakeria ntuku ya narua kirimambura za guchokia nkatho kwa mubarothi Julius Mbijewe atongeria ba kathomba o mto akiaria ni onekete kugwata thirikari ya Rais Ruto mbaru au mberene Amero ni bonekaga gwetikaneria na atongeria bao na kinya kujokia mwerekera jomwe ge siasa na itarengo ge enene asiasa kuboria ruterero ria abakerekera na kura chiao ende kumania na Mogambija atongeria baba bakiromba Amero kwigeka thirikari nikionaneria ate kinya bota atongeria ne bakona muringi kura ate na boburu ugorobwa narua turikuria kethera ni ukuona atongeria bamero takaba komba kugambia Amero na kubainithia rwembo rwa tutam atongeria bamero bakomba kubagambia batonya murengone jwa tutam haraniria na bautiko kurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakere mitandao yetu ya kinyaneria na nkethura nkithoma maoni jaku mwanya amona ntatira nkoreterete ne Yareto kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeria mwanya Ajamero kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza na kugwata mbaru mirandu ere kubangirwa kwe Ajamero. Gavana Njoki Okaire kumeneria MCs baria bakuregana na wathani bwawe akiuga ni ubiao bakuremeria. Akariba kathoche wodi ne Antobetwe Kiongo Egembe North gutetanikire bakuga ni kwangaikwa ni arethi. Kiama ya kugitithia ogoti ajanthe gurone KRA gutambia ntumeji ya kuria Kenya kuri ogoti batechereri. Teto cia Weru. Mwona niretwa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chietu chikamberia thaiji atongeria mwanya baria bakinyete mamburene za guchokia nkatho ja Ambassador Julius Mbijewe baugite bakagwata thirikari mbaru mwanka muthia bakiaria kinya ni bonanitie kugwata mbaru mirandi ya thirikari nene iria ezete Ajamero iria mwena gwakwa kwa garo ya Rais na kinya kieni kia ndege. Gavana Mutuma akioneka kumeneria baria kuregana na Rais Ruto na kuga nikagita kinyaka Amero gukenera gitiki kia Ambassador. CS Muga akiwa kinyaba gakaria mwanka muthia gitikia munini wa Rais kikariro ni Professor Kithure Kindiki. Mutugikare ni agutwambiria na ripoti eje. Muthenya jwana ruatongeria mwanya bagi siasa bakanisa na mwingi jwa mwangambi wa mwena chore bamba senda Daktari Julius Mbijewe ni bodhurene keni nekia charia primary kirikia thokewe kia guchokia nkatho. We have a lot collectively to be able to ensure to build the two countries in their diplomacy. I'm ready and willing, and I believe that I will not let down my people. I will not let down Kenya. I will not let down Meru. I will also not let down my family. Na bakia dia tongeria baba na nyankatho cha mwanya Rais William Ruto ni kwa Daktari Julius Mbijewe kanya kwa mombarothi Vatican City na bakiuga bone bakugwata mbaru thirikari wa mwana DP Kithure Kindiki ni untonio bakuga ne kuguna momero na mirandi ya weti na mbere. Tunamshukuru Mheshimiwa William Samoei Ruto pamoja na deputy wake Kithure Kindiki sababu ya kutupatia kijana mmoja wa hapa Meru kutuwakilisha kule nje. Noto Kenya itarira tumuriibwa ya inewe atulikane bwa atulikane ntura atunengera ambassador to ambie
biwe wiwi na inye uyonde toe ineruto o uotarete bijewe akamwethia mbio akamwethia basenda tukarie kindike twamukaria kasite mukaria twamukaria kana bore anda tweta na arakonge bakonolongana bete kuthoa ambassador tokarea kwethe ate tuwekere President William Ruto tuitao ikaonekana airstrip ya Kagome ikaonekana minisete yetu waka Mariana University ikaonekana ngai arembere turenda imenti centro ye orambasenda Dr. Muthaura atwire na rietwa rinene nirio tukurombera Dr. Julio kuambiriria narua maendeleo ndio tunataka kama Wameru. Tumekataa kelele, tumekataa kugawanywa, tumekataa empty rhetorics, tunataka development and progress. Katule tumepata mtoto wetu Kithure Kindiki kama naibu wa rais, tunaambiwa one term aibu. Si tuko two term. Muthiene mubunge wa North Imenti Raim Daundi ethira kithukira mubunge wa Central Imenti Kirima Chine urio turikia thone giki akiuga ngugira kuthitha thaiji ni kugura kura kuma North Imenti akiretaga kwawe. Ewe ni sitting MP na utambui mtu kama ambassador mwenyewe ya Vatican ako hapa kwako na unawacha. Alafu kazi ile unaenda kufanya ni kuenda kununua kura kutoka North Imenti ulete hapa ndio sasa ati uchaguliwe. Sasa umekosa watu wa kukuchagua hapa, unakuja paka North Imenti kutafuta watu wa kukuchagua. Hiyo ni aibu sana. Keripotera ndeto cia Weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare Ni kuma kirero gonoro ni ongo kuririkania rwarere turwa ntukwena rwa turi kuria atongeria Bameru bakomba ko bagambia batonya murengone jwa tutam atongeria Bameru bakomba kubagambia batonya murengone jwa tutam eta nambere na kwaraniria na bautu gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyamitandao yetu yo kinyaniria. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Okaire nethirito akithukira MCA baria bakuregana na utongeria bwawe na muno budget ya kaunti ya mwaka jo 2026-2027 akiaria ri chukuru ya Thiga Kirimambura ja kutha mbecha cha chukuru ejenjo kiaugite kuri MCAs bakorwa na utongeria bwawe ni ontu bwa ubiao ontu augite atitikiria. Martin Mugambi na ripoti eje. Banamu thomi njuki noroterete ma MCA baraba kuregana na budget ya kaunti ya Tharaka Nithi ya mwaka uyu. After next week when we pass the budget, na ukiona MCAs wenu mwambie wapatisha budget. Hakuna kazi ufanywa bila budget. Ukisikia MCA anasema hata pitisha budget, kuna kitu anatafuta na si kitu yenu. Anatafutia tumbo yake. Yuki augite baraba kutheta I budget ino bari theta tontu bamo batu bakariba kaunti ya Tharaka Nithi ndi bari thetu imantu mao bongwa. Ukisikia MCA anasema hata pitisha budget, kuna kitu anatafuta na si kitu yenu. Anasema sitafanya na wengine wanapitisha tu, anajifanya ngumu aonwe. Hataona na nani? Na Muthomi Wanjuki ngumu kidogo. So aritie mama kagita karambe ya chukuru ya Thiga Kiriwandia Chogorie arariritie nkinya wagagu kiri machukuru ama tukaribia mitihani ambayo inaitwa continual assessment. Some of them develop cold feet na wanataka kuchoma na kuharibu ndio wafukuzwe nyumbani, mtihani ifanye nini? Ipotee. A few schools including one of our very senior ones, sitaki kusema ni gani, walianza kufanya namna hiyo kuonyesha dalili tu, principal ana panic anawaambia aende nyumbani. Tumesema we need to change our tune. Let us not be affected by what is happening in other counties. Nakuru is very far from us. Kiatho ni gikuriri na atongoria bangi kathumba bari ogo bakithirikari. Any money that we will raise here, we will make sure that that money has been spent well and accounted for. Tunapatana? Tunaelewana? Hata kama bado hatujaanza kutoa mchango, ameniambia ninje nimwambie atajenga administration block
na kwa hiyo administration block ametenga 2.5 million kujenga hiyo administration block. Kiripotera Ndeto Chaweru kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Akari bantura ya Kathochi wodi ne antubetwe Kiongo Igembe North Nandi ne batemanitie na thina ingi te aukaria kwithukirwa ni njogu kana kinya umuthi na iria bakuona kagitene gaka iria guntu kuria barithagiria kwithukirwa ni antu kuma ntere ingi na kwambitia kurithia miundene yao bakinyangagia kinya irima riao bakiaria baugite mantu no kajetete na mbere zagitabarikagia ni untu nande ni batigithi nene kumania na rethi baba bakiwa kinya na bao bari na ugwa bageta machukuru makarika bakuga nejo zatumite chukuruta maraene ekaingwa kureo na kinya kurekeria ana beta rutha rwa mid-term. Edwin Gatobu na Iji. Nintorene Kathochi ondi antubetwe Kiongo gicikone kia Igembe North na nturire chimikuirie kuria karibo jurikiriro akithikira no gwa bobu ingi nkorone no ntubokire bakuwa bagwetetera rethi bakuma icigo muturi bambiriri kurithia miundene wega tigwereteri batikethe kinyambi kuna woke kajuka tiko na banje mwere na bangi gwititiro makania bakiugo ibakuigo botho kwate bari umirwa uturo ni antu bakwaria kimero jabo are bakuwa kinyare mobe makuona mechinka na rethi bakimbiliete usalama bakeya ke batu na tobati kurianira na amani ende batu ote season tona amani arethi eko na murethi okwaria kimero tokiaria kago mundu wari kaithano ciathira mbodeletie na tuzani pula mbanigete mundene ikondoro urinde ikondoro bimundene ciakinyangelo kuna kurewa na ndadia ngerwa ngagwo ngakabirwa na ngesio silaini bakeya antu 17 kwa twendo tumegura ng'ombe zoka ajo ogira watemo batu tututhura atori no ntu atori kitharimo lakini batu mbere twatura kwanga icuriuwa tukanga icuicebuta tukanga icunjou lakini baba reyere baya bocinda biu bionthe ntu bari twatura kwanga icunjou itianga icana betu twanga icawe njou iti twanga njou nire yana tukona bia koya miunde bagita nambere barugwa kinya kithomo kiana kia wikiremete sukuru ya Maraene primary kirazimika igweta rutha rwa mid-term mapema ni untu bwana bari kuonania no bagwatwe kinya ku ni untu bamabari thibareta sukuru kuna kwambiri kwengana na ana bari ku mwana ari owetirima nya muntu njirene nyate waka matuka no bwabura babekirite ende batuka twerio tetu na haraka no kya kwithibu ethire security mbia yekimo shimwati njei wakaribishwe Igembe North burithie ng'ombe ciu na thiri bubati ukara na thiri kithabu kurema ni kuria na thiri ao kwetu ntobetwe wonde bubati kwana kweu na thiri nikiriro kijite gwitikwa ni MCO wondi eje antubetwe Kiongo Joseph Nkonja mutano more akiure thirikari kujukiria tagaria baraba kuhitithia na mbere untu bubu ni untu kuringana nawe gutori gururia watho vitengo bionthe bia kiusalama beye kuntuku bombo tutethia no ntu tutumba gutawalwa ni mumiru atawala mumiru ngi na ki katiba ya Kenya ni ikarasia maisha ya binadamu akaria muntu na into biawe arethro mweni arethro muntu betwe arethro mu kabila no eriku arethro u muthugie ne muthukia na bathi kuoyera atua ora thugie bangi boyera atua ite kumakania warithia munda wa muntu into biage no ndo ina gwethora nabio unachukuliwa hatua. Antonia Weru weekend kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Kwa ntuko ya ijirinda ya Weru TV na Weru FM ni gwatanirite na nkiama ya kugitithia ogoti ya KRA kiri kwithirwa bakiuria muingi gutigira ni bakugita ogoti na kinya kuria kana kufile return chao batechereri ntuko ya narua bakiriunga ntere chanchiro kianjae mawa kimongoro kigochwa na mikindori naria bariritia kari na kinya kubatara wega bakuthithia ujo ni kenda kwithirwa bakepuka kuringwa baini. Duncan Mwathi na Iji Kinya. Ni musafara ya Weru TV na Weru FM amana wangirwa Kenya Revenue Authority ira ntuko eshiere kire ndio nga ntuko itano hatukuliwa kila mahali gutigire tukwa masha wananchi kakubarikania ku file return cia KRA mbere tariki 30 cia mweri ithira Ncheru kianjai mawa kimongoro mikinduri nkuma na uthongi bagu file returns ya kuchendelea gutamba
Uwibu wa tinda kirentu ya cirekere musafara wa Weru TV Weru FM bawatanite na rwangi rwa kwithirania ogoti haganduruni ya Kenya rwa kiarai kuthomithia Meru gitumia gufile return ciaku cia kiarai mbere ntugu ikuruka na kethiro uri na KRA pin no bateria kuthithia returns ciaku kethiro ni KRA ya gikundi no bateria kuthithia returns kethiro ni KRA ya gikundi cia bodaboda water project ama ya ekuru no bateria kuthithia returns jaku nkurukito mwanko kinyekere obisi bwa kiarai no ntu inyorekere biashara yaku kinyore nyomba no gombe gufile return ciaku na mantu makarabwega awore wena thimo kwa mtoto na thimo ama kinyaka mulika mwizi kinyawe na karaka kabisa yeye kinyawe na kadhimo kauka tiku makere internet KRA bwa kwera no gombe kwethero kiona services chionza rene ku okainya star 222 star 5 ash star 222 star 5 ash awo kwamba kwethero kiona services chionderere rungu rwa Kenya Revenue Authority mudia burugito mikero anyuru rwa kiarai kureta ntumiri no akubi nawe na tiwacero gufile return ciaku ni umenyo akagita kamukana kangi ukaringwa baine ene na muno ndiro kwenda mautungata mamwe mari okuromba runi kuthoma kuona wira na manto maingi muno maguchikano thibwa mbere na ukeya ukurukirwa ta file returns mbere bakabisa ukaringwa faini ya ngirishire ethori mtu kiumbe kana kethwa tingu ukaringwa ukomba kutha bona ikundi kienu ukaringwa faini ya ngiri 20 kethwa bona KRA pin as a group na mja file returns baririkania kufanya returns jao ja KRA na returns ja KRA ndendrai ni tariki 30 mweri Juju ila ilotha kwa mwisho wa mwaka wa thirikari mwisho wa mwaka wa thirikari uthiraga tariki 30 June tambo ndena pin ya KRA pin ya KRA na leo kwenda kudura account wethera wewe muringi wa biashara na ntuko to bora toteka mbia runguru etandativo to mankoti yake antu kende inya chombo chianana na ukachekera kamuthitho kaku leo etakudura account ikende kana wethera we na pin ya KRA mbwe inya no tete inya kuthoma mbwe inya no kwa wethete kuria ngwe ukende kana wethera we na pin ya KRA kana mbwe inya kwengari ukwenda kura owo kuringa biashara ya irio re wore na kura pick up utwakwenda chemario yaku konto kuraya mwanya ukende kana wethera we na pin ke reportera Weru TV mbeta wa Duncan Mwathi Abisa Wanthuke mbethe na muombere thirikari ya kaunti ya Meru Mutuma Kang'ote ni agwete mbaru Mirandi Kathumba ya weti na mbere iria aja Meru rungu rwa ngavana Mutuma Ntwithinkia ni aria ugite iji ni ngugi enene ikiringanithwa na utongeria bwau kabere na kinyaka gita karia ethirite ari obisine akiaria ari ntereti yake gochwa Abisa Ojo kinyani akathite ngwataniro ya ngavana na kinya MCS ba Meru akiuga ni gukurukira bongo gechiombete kuri Brian Kimathi ni akurikithia aibu kumeangava na Mutuma Ntwithinkia imeriegana na yao kukuma oficine no imeriegana ni ugebo rene Abisa munene Kirimanto Janthuke mbithe na kimumbere thirikari ya kaunti ya Meru na Mutuma Kang'ote agitetela maendeleo ja gavana Mutuma na kuga ngugi yawe batele kuthimwa na Meri umikai akithirite ari obisine 15 kana tefo tome omukompeana gavana bakarite miaka 5 ome okompea ngavana Omeri 15 na ngavana Omeri 60 kana toro times 5 60 ome okompea ngavana Omeri 15 na ngavana Omeri 60 ngavana Omeri 15 abati kwa waka ngavana Omeri 60 rei na retere kurba ba ikundi vitenti siasa tendo embo itokwaliana siasa penya mearirie mega siasa ima video ya maendeleo Antwara bukona maendeleo ya kiumeta bukendo chetha no itokweleano akiuga bobo nyume ya gwikinya kigocho wa Ntigania East na Antonia thirikari ya kaunti ya Meru akinenkanira tentikiri kundi mwanya na rakinya MC wa Nteleu na Stephen Gakuli agwetere ngwataniro yawe na thirikari ya kaunti ya Meru ile kuleta maendeleo kuretera tenti inya na tenti mone antu 50 itokweleano bwire ngavana na bwendete sana antu bakigochwa Ibo ntuno kona after mweri utathira ranga bana aria no tumo officers pa baringi ibo goerua tokeruta na iria ngwena ngavana kenda nduke muntu tikomwelenka twadeza zufue tukenda nake president tikatomwira iyo itukwendete tunankera ki na tukenda ki ngavana no wana oboto iteta
meake le mbara ya kularo chalwa ya kariatea pendo ake ibombo karanthe na gavana bagotana njara be yangi raundi ya Ndiunga eje gitiga ikundi mwanya na gikeno na nkatho inyingi kiri thirikari ya kaunti ya Meru. Gavana wetu Mutuma ipoega ke manto yato bwetheria kuwa na kuyoria. Kiripotela Weru TV kumatikania mbita Brian Kimathi. Na mutegeri ntuko ya narwa nitwithirite tugikuria rwaria kumania na miario ire ithiritwe ikiritwa muthenya jwa narwa atongeria Bameru bakomba kugambia batonya murengone jwa tutam atongeria Bameru bakomba kubagambia batonya murengone jwa tutam na ngitegera kiri SMS cia kumwanya mwanya ira withirite ugitutumira Franklin ariuga no wote ni one term na wa Ben Choks akauga kinya Gari. Josephat Mwenda akauga hapana kwa sababu hawana msimamo. Kurungi uriaja niwe Pepi MC ariuga this time round Meru residents will be on the opposition side after elections. Na wepenzi akauga hizi enzi no convince watu walichanuka wanajionea wenyewe. Na webabu akasema definitely one term will be our slogan. Ojo ni samku Sam nkagucokeria nkatho cha mwanya ni ugwa kwithirwa witete na mbere na kugwatanira na bao twikire nteto cietu tugicokera nkethirwa ngikumenyithia buria Dan Kile ethiritwe agitariria kiri kukiria kithomo ndene ya Igembe Central ugeta kuraja. Filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni nyingine na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana ushamwafanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kugikinyanire na mpui ciukiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumija shares ciaku na interest cia nthiguru no kare ni gitara miaka 5 utibatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tu na rugukurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League,
the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the StarTimes app to never miss a match, even when you are on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi itwigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. This is quite a game. It'll be a free kick. Euphoria and emotion overflows. Matarajo tano kiri murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ng'ombe ciaku. Tigira ni kunyoro uje bwega ichikona chumbe kung'ana na kubangania irio kubatere. Murimi tigira akami na gikamiro kwa ng'ombe ciaku igie kitheru. Nkuruki ng'ombe ni batere gukamwa ure kubatere mathajareza batere. Murimi tigira ng'ombe ciaku ichigukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ng'ombe ciaku. Rira ng'ombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana mathajeri jambere nyuma yayo guchiarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ng'ombe ciaku ni gutungatirwa ni ndagitari uri no menyo na kinya ni kwewa nchacha mukagita karaka batere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Rudia ndo ni sauti. Joymax Animal Feed.
kugwata ugeni oringi kirinteto chietu chia weru thaithatu aria twitite na mbere na kwithura tukiariria mantu kathomba kumania na rwaria rwetu rwa ntukuya na rwa tugikuria kethira atongeria bameru bakomba ko bagambia ameru batonya murengo nejo tutam itaname na kwithura kiaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria na tukethwa tukithoma maoni jaku mwanya o uria tugwita na mbere indikagite negaka katwete na mbere na nteto chietu aria mubunge wa gicigo bunge kia Igembe Central niwe Dan Kili Karitho nekirite wirane bwa kwagirithia na kinya gukiria kithomo nteriu akiaria ari cukuru ya Bishop Njiru Girls ireri Kangeta. Mubunge ojo ugete kinya ari tayari kwagirithia nkoroki cukuru eje erenzira kinya ya gutigira ritwa ane bakuthomera kirirera ria riagirite mambura jaja kinya neza gukinyini mubunge wa Mwekuru Ajameru niwe Elizabeth Karambu Kailemia kenda kuguna mugongo na kuruta ukombo nireta kithomo no gwibu karikire cukuru ya Bishop Njiru Kangeta nyuma ya mubunge wa cigo mbunge kia Igembe Central Dan Kili bandamanite na mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Kairemia gukinya cukuru ino na kunenkanira bia wankutho kumana na matokeo mathongi makigirio ya KCSE mwanka muthiru. Mid score yenye tulipata ya 6.8 atuchukuli haya maneno yakiwa machache. Mungu alitutendea makuu. Kwa hivyo leo tulikuwa tumewaita tusherekee pamoja. Mubunge Kili akiaria na ugete akathi na mbere kuiga kithomo na kurekeria mbasari nkurukikire maskuru mwanya gicigo mbunge kia Igembe Central. Mimi nimefika hapa leo kwa ajili ya kushukuru Mungu kwa kazi nzuri ambayo ilifanywa na watoto wetu. Hiyo ndio kitu imenileta hapa leo. Kuna watoto sponsored, nimeonyesha ile pesa tunatakana kulipa watoto sponsored 530,000. Nimeonyesha chairman wangu wa CDF ndio tukifungua shule next term tuwekea watoto. Tamu hii sidhani term tulileta 638,000 ya form zile ambao tunalipia fees. Kwa hivyo tumeleta. Nadhani tamu tutalipa nyingine ndio shule iendelee. Ya mwisho. Siku ya kule simwambia sasa kuongea maneno mingi. Tabu na ndio itakuwa ndio nyingi. Na ndio ile siasa ni. Sasa tukalinga. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na uritie aruto ikira kithomo manani na gutigana na mantu magwenyangia kire maskuru nuntu aciari nabo iba kwirutana na njira cionthe gutigira bakuthi na mbere kuba bakire abisi na baba ukara maskuru. Nataka kuambia wazazi wenu they are fighting so hard. Wanafanya kazi ngumu kualipia karo, kuanunulia hivi vitu vingine yote. Mimi nikiwa mzazi kama hao wazazi wengine. Na miaka 4 ni miaka michache sana. Ndio naomba nikiwa mama yenu na mama county tuwe na midhamo. Mmesikia vile kulifanyika kwa ile shule nyingine ya wasichana. Na mnajua ile maneno walikuwa wanafanya. Lakini hapa Bishop Njiru najua hakuna maneno kama hiyo. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Igembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Uchingi ni onto bwaro tharo kwe rwaka tegatika tam ya ijirina ndemu karirigeti wa mbondi ya anene bachukuru kumabore East niwe Cosmas Mburugone atari tayari tokwethira barina mitugo ira yagirete ore barenja chiao ne ara kinya borete kwithirwa barina kagita aga kiruna kinya endwa bao amona chiari ore kwithirete kurina makarika za migomo ndene ya machukuru kakimutegi na riboti nkuruki. Warira ritoba mberete kuthirotha rwa Mindi Town Cosmas Mburugori mokaririgite warimo banene ba secondary Boreis na kuromba ritoba etherwa bena mitugo miega na akibaromba batigane na migomo ya kagita wakagita. Respect kazi yao walimu. Atulali kwa sababu yenu tukiwafikiria. We are planning for your life. The government is not, the minister is not taking lightly the issue of strikes. And there is also a charge. You face the music when you want to get the girls to join universities and go for jobs. Miariara yekireto nye mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri akiuga cheri boge tomikia ritoko bethia chukuru nonto cheri batirena kanyaga kwariria na bao. Na ukiona mtoto anasoma nyumba, wewe ndio ulianza kumuonyesha vile nyumba inachomwa. Kwa sababu unafika pale nyumbani unaanza kupigia mama kelele.
mtoto will inherit that kind of behavior. Hao wasichana wanataka someone to talk to. You give birth, ulisahau mtoto, mbona usikae na yeye? Wasasi mwashia wao walimu watoto wenu. You have absconded your responsibility. It's the high time to rudi. You can imagine wale watoto waliuawa kule, waliua wengine kule Gerogero. Ati wasasi wao wanasema watoto wao hawana hatia, na CCTV inaonyesha mtoto wake akichoma. Barite bubukire kiatho gya kunenkera bie warito bakebiri chegas barabara direbo akakigero gya form 4 mwanka muthiru. We are promising you good results. We are only calling upon you to support us. You know, there are many things that we call upon you, things that are not even, apart from fees, the other things that you support us with. We want to promise you that next year, a time like now, we'll be celebrating better results. Kumage shikombunge kia bore nke ripotera wero weekendi nyokambitaga ki Mutegi. Nyuma ya Wero TV kumurika kinyamara kiria kirumirite Samuel Mutembe kuma nturene ya Kirigi uria wethirite ajitu kwa kagita nande na kinya kwethirwa kiumaru kangugene musiasa Susan Mwindune amunethiritwe ya kimutiongira na kinya kumukinyiria utethio mwanya mwanya burio bwa irio na bwabata buria ethiritwe akiamukira amwe na kinya mareijawe jasha za mwaka June ni aria nande Mutembe erigeri kwethirwa gikinya ndene ya rimwe ntere chia Nyeri kiumia twetite nikenda kwamukira utungata. Nicholas Chabare na Iji Nkuruki. Mshukuru na kusema Mungu amsaidie na amtendee mema. Nyuma ya Wero TV kwithirwe murikite rugono oro Samuel Mutembe kuma ntura ya Kirigi na ura ari muruti ingwe obisini bwa CDF ya Chukega Ng'ombe akiromba utethio nontu bakwithirwa atakumba agwibukiria arari kwa miaka 6 nyuma akwajwa indi mukabura ni mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi to Susan Ngugi Mwindu na kinyite gwake na kuruta utungata akiuga kathina mbena kumuthingatĩria mwanka one utungata bwa cibitari. Ndiamba kintu kia mbere ntigenda murira SHA. Mungu atethie SHA imachue that same Monday. Ati kibajua saa 6 mnaenda hospitali. Hapo. Thank so much Mheshimiwa Women Rep. Not to respond. I thank God for the heart of humanity that you have. May God bless you. Na nitukolomba anaendea waya kinya. Watogu mwanasa kuririkana Mutembe. Ni wengi sana wamesikia hii story na they have not responded. Ntone tugwetekia na mama ka respond. Nilikuwa ninajaribu juu chini kutafuta vile nitapata usaidizi, lakini nikawa nimekaa kama nimekosa. Lakini wakati nilipoingia kwenye media nimepata huyu mama na amekuja akasema nitaenda hospitali na nitatibiwa na nitapona katika jina la Yesu. Mheshimiwa nyonkonezwa nkazo wakwa ngayamukire tiare naweza kumshukuru Mungu. Nende nembise nuntunga ino botaka na za kabinda kaliko gake. Nembise ataenda kutembea kaina kudina mbele na kurunga mangolo mama kena bate wetwala na bate kutawirwa ngai na bate kututunga teza family yake. Ngugi amwe na bakuthingatene nabo ibachambiritie bamwe batongore barakuga babatiri kwithira bathondekete maendeleo Tharaka Nithi na kinya uthimi bira Mutembe ya kwenda ukaithira bikionekana Tharaka Nithi na arakuga kathina mbena kugarura account ino athura utwika ngavana. Tuge mwena wa hospitali ru private wetu Embe kanere wetu irigu na mbesa ciake wenka cia kuthukuma wengwa mimbi na mwekuru wake iba kuomba kurura hospitali pagekera into bionde bira bikwendekana mashini cio ndiri kwendekana daktari bonde baraba kwendekana ne kadera ne kathongama imbiegiria county government utweke mbe onokethora tutiumba support cionde eno yeto twetire Chuka Referral Hospital level 5 imbieko girio tweka twakinyo mathina makuvia kuma Kirigi Chukega Ng'ombe Petan Class Chaba. Atongeria na agwatiri kithomo ni bariritie wega bwa kuigika ana baria bakubatara utethio mwanya mwanya kithomone bubu bakiuga bugatethia kubanganania na bangi bakiereka gita karugendo rwa kiao rwa cukuru yari ya makuri atongeria baba ugete ontu bubu buthithitwe nikenda kuona kigina kya gutetheria gutungatira ana baba baria bateguchiumba. Martin Mugambi gatumenyithie. Athomi na nkinya atongoria ibainyiretie kithomo gikira mwana na nkinya kira muritwa kithomo kirungaru.
college fees nonto kwina ana bali cukuru bana ubatu bwa kuthoma bana haja ya kuthoma lakini muciari atikumba leo ta cukuru teje na cukuru ile inge turetheria aciari baretira na cukuru ende batina mbesa cia gusapotiana bare baritie mama kagita ka rugendo rwa kilomita 12 rwa cukuru yari ya Makorie kenda gutigira na thini ba kugwata kithomo nganano na bara bangi ni bwega na arua turari na charity walk ya raise funds cia gutetheria ana baria bena thina ya school fees Makori na ni tuomba wakweu igotweka very successful na tukomba raise approximately 1.5 million na mbeca ici tugathondeka committee iria ikagaira mwana wothe wina thina skuru bakiongera baugite wana kana gakari kabateri kuraithirwa burito na gikithomo. Kumbuka ya kwamba there is this policy ya serikali wanasema mtoto akienda shule asifukuzwe. That is what they say. Lakini pesa ya capitation hata ile wamepangia unakuta ya kwamba last year ile ilikuwa tumeambiwa itatolewa ilikuja nusu. Kiatho ni gikimochia cha gitonga Kaburubongo augite gicigo mbunge kia mari gikwenda mutaratara mwega wa kuthomithia ana. We are going to form Mara Education Fund ndio tuweze kusomesha watoto, tutafute pesa ya kutosha ya kusomesha watoto wetu, because we cannot have walks from all the schools. Kila shule ikifanya walk hata tutazirai kwa barabara. We are going to collapse, ndio, because juzi tulikuwa ya Chogoria Boys, then ya Chogoria Girls, sasa tuko Makori, siku nyingine mtasikia Chimbogori. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi. Ikundi bite byake thirikari kaunti ya Isiolo ne bikathi na thirikari ya kaunti une kwiritanĩria gukiria muingi kaunti neu bubone gukorokera mirandi mwanya mwanya iria ezanagia na ikundi bibi na moroto zo gukiria akaribaba muingi na juju gitarwa kuritanĩria ngugi kwa kwena ikundi bibi nikenda kugunika kinyankuru kibata murangeri ni agutariria na nzirendiku. Ikundi bite byake thirikari bikathi nonto bangu iria benderete gwita mature na kaunti ya Isiolo ya gutethia kari na njira mwanya mwanya akiaria urani mubangani ongataniro ya ikundi ta bibi kaunti ya Isiolo no retia kari kobi kwa tambaru na inya kobiegeka. Hapa Isiolo tuko na rekodi ya almost zaidi ya 20 ya organizations, non-governmental organizations, na kulingana na ile program, ile list, ile utafiti niko naye kama NGO Coordination Department, kuna wengi wanasaidia and they are really complementing effort ya serikali. Karibu organization 20 wako within this county, na community tunawaomba wasaidiane na hawa wafanye kazi pamoja, na kama serikali tutawapea hiyo support, tuone vile nyinyi na hawa NGOs tutafanya kazi pamoja. Na ragwetete nteto iri kwaru ati kaunti ya Isiolo no kwithirwo kwina mbura ya makondoria nteto ire cijekine murungamiri o mantu ja gutegera riera kaunti ya Isiolo John Guyo akiuria kari kwithirwo bari ritho. Mbio kuna utabiri ya hali ya hewa inakuja ya mambo ya El Nino, na kama county government na washikadao tutakaa chini tuone ni mbinu gani ya kujitayarisha kwa hii process ya El Nino tunaambiwa itakuja, kwa sababu tunafaa kujipanga kabla tupatikane. Kulingana na utafiti wetu tumeona ya kwamba we are about 80 to 99% positive El Nino period, na pia katika eneo letu tunaangaliaga kitu inaitwa Indian Ocean Dipole ambao pia imeonyeshana positive upande wetu, tuko na joto ya kutosha. Tungetaka pia kuambia wakaaji wale especially wako the flood prone areas waweze kujitayarisha mapema na ndio waweze kujikinga kutokana na hii maradhi, na pia katika sehemu zingine pahali tunaona kama we are a bit in the high ground tuweze kutengeneza the drainage ndio hii maji ikikuja iweze kupita. Inkeripotera nteto cha wero weekend kuma Isiolo beta bantam Murangeri.
Mwarimu munene wa cukuru ya Nthaka ya Gatunga ugite mambura ja matindano ja mitetho ta mezi ndene ya macukuru nijo jatetheretie kwepukana na migomo ya ritwa kiri cukuru cia Tharaka. Murioki augite matinda ja nijo jezanagia na kwakanya rito bakanogokaga na kinya kurita mathuganio jao kiri mantu jaria jatiagirite. Makena Mbabu na Nteto Eji. Tetho ya mibira ya sub-county nithitwe ikithina mbere masukuru mwanya mwanya. Aria mwarimu munene wa sukuru ya Nthaka ya Gatunga Senior School Felix Muriuki augite nitetheretie muno kurigiria migomo iria ithitwe ikionekana masukuru mangi. Michezo inatusaidia sana sababu kama wakati huu wa migomo hao vijana wanataka kidogo kidogo wakue kwa michezo ndio akili zao ziwe engaged kidogo. Si kila saa masomo. Na tukiangalia kama shule zetu za Tharaka hatujakuwa na migomo na sana ni sababu ya hiyo michezo. Yaugite ni gutetheria muno gukuria ibewa jiana muno bare ba grade 10. Wengine pia wako na talanta mbalimbali lakini kama hakuna michezo kama hii hatuwezi zikuza ama kuzi-identify. Cha kwanza ni ku-identify mtoto ako na talent, then our role from identification ni kuikuza ile talanta. Nio riria akuria jiari gwitikiria na bau itonya kimisetho niontu kwibaba gutethekana misetho tirionde kubakairiria kithomo. Ningewaimiza wazazi other than kusema mtoto wangu lazima asome, ni vizuri pia afanye balancing hata kama tusemi acheze peke yake. Amwena gutwika kwina mathina maria bagukurukira kimisetho ino bena wirigiro wa gukuria ibewa jiana. Tunatarajia kukuza talanta za watoto kwa michezo tofauti kama za hizi tuko na games ya ile soka, kuna volleyball, kuna indoor games na kuna netball kwa wasichana. Mechi moja inapaswa angalau kuwa na referees 5, lakini kwa sababu ya ile changamoto ya kuwa na hela na kadhalika unapata mechi moja inasimamiwa na kama 4 hivi. Nikiripotera Wero TV kuma Tharaka, Mbita Makena Mbabu. Amemba ba gikundi kia biashara kuma Mikindori nikio Mikindori Town Business Forum nebezanite amwe kwa mambura jao mwaka ize kinyere nzire mwe ya kuretera amwe antu arume mono a biashara na bakwithra bakigwatanira ne arab kinya bari na muoroto kinya zwa gutara antu arume baba nake bakiritaniria ngugi amwe aria nkuruki bonekete bakiuga ni batezaniritwe na kinya kuriria bakiringanithia nari ni bagwetete wega bwa mwana wa muthaka kwithirwa kinyawe akigikwa. Gikundi giki kia biashara amanonjorithia bakuma tauni ya Mikindori bakiaria muthenya wa muthe bari ntere cha Mikindori kiri mucemano wa kira mwanga kana AGM baugite bambiritie kundi giki kenda gukiria biashara banene na kakinya banini na nguru ikona kana kamtu karume gakuraithirwa tabura karia kuraithirwa kenda kana kaumba kwa kibukagiria kagitani wakaraba kuwa batie murengoni no riku gwegenia na mantu masiasa. Gikundi twambiritie nontu bwa gutirimana tonete arume bambiritie kuyana mathina maingi yaraba kumba wa experience nontu arume batumba kwa thina cio na ria tokarire nthi tonere tukatumbe utirimana twashare common problem ira twineo batu tote antu ba siasa tutafomete kundi ya siasa Mikindori Town ikinya ngima antu abia ya siasa itena gitumi na itokwenda kumbring change ira komba utethia kuma mu biashara munini witioreguru kenda tumbe kunguru as a team na mno to focusete boy child nontu tukona mwana moye na etrata na tena mto muatila kwailia kabari kundi biyo bingi muno aibumbwa remwa koroba gaeta bati ekuru nontu arume challenge icio bateona na bakhwareria ikundi yetu tika siasa ikia ukuria muongo nontu nukuona ya batu turi antu bakuru kidogo lakini katukwenda kungurum businessman nini bakwanjiria biashara ikagitani wakaraba kuga gona gwitirwo batie murengo no riko wa siasa ibarugurite mirango kiria tongeria baraba na mathugani tamao magukiria muji ujo wa Mikindori so atongoria betu ituboria baraba
kuikwa bagaitaniria batu kimantu yato kwenda na kona development iko ya kwena batu baikwa baitokira na twetaniria mwabo na mtombere gwitikiria gutirima na batu ni women ref nombe to tent era to tumira kinya uare na twete kinya ite na kinya na promise ite into ita seed capital no to batu tuna maono ya kuambiria into ita sako tuko recognize nya ngabana wetu na ito muchokeria nkatho no ntubwa gutuma CC wa finance yawe mwari wetu Monica Kathono na mantu yara twerere ngabana na twirite akauyuriria na itukoromba ngabana etu aite na mbere to support nikenda tumba inyomo watiangue waka county yetu ya Meru twina Mikinduri kire rutero wake Frederick Kidewa uranumo ankiama babano mo baraba komereria matagitike MC wonde Mikinduri na umbite kwigwa akiromba tongeria bagiciasa baraba ritongeria ni bobu ibuno ntutukuwa tongoria baraba reo wetawe abatiria kwithira ikira kwalelwa kana kuringwa ndarubin no ntuka ya kwithira wikira kuringwa ndarubin na wote na otherwise no ntikundi gikira kikethira gikiringa mswasa mutongoria wende na kona maendeleo yonde ya kuthithika ndene ya tauni yetu ya Mikinduri na uni nkoromba itike MCA Mikinduri 1 na papazi yekwa kankomenya idea ya kundike they inspired me koromba itike no ntomenya maindio nkayo kiluka ndene Mikinduri 1 nkabatethia kenda kioneki kyo ikinyanira kya Mikinduri 1 kiripotera weru weekend kumantere chatigania mbeta wa John Thiga Ngeta na mbeno kumenyithia nteto ni ati nthuki mbithi ni batari kuthomera mathomo jakiotea zaria zakabaguna na kubokeria uturone ithi kinyere njira imwe ya gukandana na wagi bwa ngugi ni untu nande bakomba guciandika bari bobongwa uthomi bobo kioneko kugwatwa mbaru kinya ni thirikari ori kithomo giki kikwezanwa ndene ya machukuru jotea na ubundi muthuru muri okina chionkuruki mbembete nkurukia magana jairi ibombete kwa mukira moritani njegera bakatha bagitetheria na njira kuthura ni ntobira bithuki bakibirithia kairi na kwa bioguni. Kwa hivyo tulikuwa tuna train repairers na collectors wa e-waste. Tumeweza kuona wengi wao wameweza kupata skill, wengine wameweza kutengeneza TV, wengine wameweza kutengeneza simu ya rununu na wengine wameweza kutengeneza laptops. So tunatumai ya kwamba wenye wamepata hii skill wataenda kuanzisha biashara. Kwa muda wa miezi 6 wataweza kuwa na ile program tunaita mentorship and coaching, na itaendelea vile vile na 33% wataweza kupata grants. Wataweza kupata hela ili waweze kununua tools za biashara. Na nandi moroto ya maritanira ja ni gutigira mbeu imbithi bakwitho bagitonyera mantu jegiotea nonto kagita kaka gutena ngugi ingi ira ciomba gutethia antu babethi muno ta ngugi iji na youth wengi hawana kazi, wanaweza kwenda university na kazi haipatikani. So tuliona ya kwamba wakiweza kujianzishia biashara ni bora kuliko kwenda kutafuta kazi, na njia rahisi ya kufanya hii ni kuweza kupata skill. Na tuliona kwamba ukiangalia statistics tunaona kwamba kuna simu mingi kuliko population ya Kenya. Inamaanisha kwamba kuna kazi mingi ya kuweza kutengeneza hizi bidhaa. Kwanza kwa vijana ni element. Sasa e-waste imepata jinsi ambayo inaweza kuwa collected na pia kuwa disposed of safely. Ntraize kuthithia gintu kana nyako repair gintu nyomba kana ota TV eteko function kana microwave kana extension kana laptop ntraize onda thogania ni mtu yake mubundi ugetoka re wa mbese collection yonto ni for example kia kuthondena thimo before ngithwa na ngamitandhi kana kinya nkaya no they no tunti kumya mantu ya kwithwa view biendene thimo biena mana muthuri murioki weru weekend mutire kangangi na narwa kiremekire na mikarire turitarwa gukonie umenyeri bwa muromo. Bwaga sana mutegeri wa Weru TV kanya gaka ni kamikarire rietwa mbito wa Purity Nguta.
narua turariria mantu ja kumenyera muromo ukaroreka muromo jwaku jukara jwatu kangi kana jumagari withirwe wi mwana mwari kana nto murume nyunyaga ruji rukwingia na kurea nyani kwa wingi akaga tuguta kwa maita jara maingi riria ugukira kanywa gaku ukorirwa gukira muromo kenda wita ngozi enku Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Na kire biashara thokone ya Kirua ni bethrite bagiokia mateta ni kiria bakuga thoko ezi ni theretwe igitezanirwa bonene ni thirikari aria baugite kinya rukondene ya thoko ezi rutithairwa rukijukwa na gutigarera riria ritiagirite kinya anini bakio kinya customers bao ni bambirite na ndi kwithirwa batikwiza ndene ya thoko ezi. Gakimutegi na riboti eji. Warira rito bambirite kuthirutha rwa Mindi Town, Cosmas Mburugori mukaririgite warimo banene ba secondary Boreis na kuromba rito bethirwe bena mitugo miega na akibaromba batigane na migomo ya kagita wa kagita. Respect kazi yao walimu. Hatulali kwa sababu yenu tukiwafikiria. We are planning for your life. The government is not, the minister is not taking lightly the issue of strikes. And there is also a charge. You face the music when you want to get the girls to join universities and go for jobs. Miariara yekireto nye mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri akiuga cheri boge tomikia ritoko bethia chukuru nonto cheri batirena kanyaga kwariria na bao. Na ukiona mtoto anashoma nyumba, wewe ndio ulianza kumuonyesha vile nyumba inachomwa. Kwa sababu unafika pale nyumbani unaanza kupigia mama kelele. Mtoto will inherit that kind of behavior. Hao wasichana wanataka someone to talk to. You give birth. Ulisahau mtoto. Mbona usikae na yeye? Wasasi mwashia hao walimu watoto wenu. You have absconded your responsibility. It's the right time to rudi. You can imagine wale watoto waliuawa kule, waliua wengine kule Gerogero. Ati wasasi wao wanasema watoto wao hawana hatia na CCTV inaonyesha mtoto wake akichoma. Barite bubokire kiatho gya kunenkera bia warito bakebiri chegas barabara uthirebo ga kigero gya form 4 mwanka muthiru. We want to promise you that next year, a time like now, we'll be celebrating better results. Kuma gishiko mbunge kia Bore ngeripotera Wero weekendi nyokambita Gaki Mutegi. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Nkatho cha mwanya mutegeri ni kugwatanira na bao twikiri nteto chietu chia Wero thaithatu kagitene gaka na nde nkibotiga ndene ya mubango jwa gwatukanga na MC Tash ari na band iria ni ageni bawe ba ugoro bwana Ruanga kwendero tuko bobwega rietwa ni Maureen Kinya.